E sad, ima 4 vrste kultnih filmova. Prva vrsta je kada je instantni kult hit. To je tipa Star Wars, to je Lord of the Rings, to je Harry Potter. Znači, taj sekund kad su ljudi ugledali taj film, znaju da će sljedećih 20 godina se baviti tim filmom. Onda dalje. Odbačeni, zanemareni. Filmovi koji su tek nakon 20 godina dobili ikakav recognition i oni su postali kult hit, kao što je Ed Wood i kao što je Cruising, što smo vidjeli. Onda treća vrsta, filmovi koji se stvaraju za publiku koji voli kult filmove. Znači, ako znaš otprilike što je senzibilitet tih ljudi, onda ideš napraviti neki drugi film koji je na sličan kalup, vjerojatno ako ono obožavaju, onda će obožavati i ovo. Kao što je Quentin Tarantino zaključio i sada je napravio u Kill Billu reference na martial art filmove, svega i svačega, i Uma Thurman nosi odijelo od Bruce Lee-a iz starih filmova. Ja mislim da se zove Tower of Death. Da. I četvrta vrsta kultnih filmova su filmovi koji se bave samo specifičnim interesom koji se ljudima sviđa u kultnim filmovima. Tipa nasilje, seks, humor, efekti, svemir i tako neke stvari. Oni nemaju zapravo neku duboku priču, dobru glumu i tako neke stvari. Oni samo ispoljavaju tu jednu nit. I evo, oni su isto kultni film. Aha, Blood Feast. Jeste ikad čuli? Niste, trebate, to je dobro. E sad, kako se ponašaju kultisti? Jel znate možda? Jel znate kako se ponašaju ljudi koji vole kult filmove? Ima doma muzej Star Wars. To je točno. Što? Imaju puno mrča, to je točno. Jel ima još to? To je točno. To je točno. To je točno. E sada ovako. Oni gledaju taj film koji vole ili žan koji vole do besvijesti. Znači, ja sam gleda Cruising više od 20 i nešto puta. Jer mi želiš nešto reći. Da volim taj film. Ed Wooda sam gleda preko 200 puta. Tako da ima neki filmovi koji gledaš non stop cijeli život. Koji? Orville, to je serija. Svaka čast, svaka čast. Ja nisam na serijama toliko dug. Ali Star Treka ima. Seinfeld, a onda je Friends. Edward Scarrow, a je, to je točno. Jel imate vi koji film koji gledate 100 puta? Nijedan. Čokolada, top. Vas dvoje? Ne baš. Kad, čudno, onda niste kult fanovi. Onda dalje. Oni oponašaju likove. Je li to tako da se oblače u te likove koje im vole? Ili govore u normalnom razgovoru rečenice iz filma tako da ta druga osoba kuže, aha, to je tako zbog. Aha. Tako je. Javno izjavljuju ljubav prema tom filmu, žanru ili liku i ne staju lajati kao što ni ja ne stajem lajati o tome. Aktivno traže istomišljenike. Znači, poanta je, ok, ti možeš biti kult fan sam, ali je slađe u društvu. I onda što više se okupe i kada istu stvar vole, onda to je... Tako je. Zato se zove kult. Kult je druga riječ za sektu, jel? Zainteresirani su za puno više nego samog filma. To je tipa making offove, Blu-ray izdanja, intervjue u časopisima, YouTube videa i tako dalje. Oni ne mogu samo pogledati film, oni moraju doznati puno više iza toga. Imaju ogromno poštovanje prema tome što vole. Je li to žan, je to lik, je to film. I unatoč tome što znaju da kvaliteta niža, objektivno, oni će vrednovati kada je viša. I meni sve ovo što se nabroja smrdi na sinefiliju. Sinefilija, sine kino, filija ljubav prema filmu. I oni stvarno kroz svoj način kako se ponašaju prema svojim voljenim filmovima, likovima, žanru, oni ispoljavaju tu ljubav svakodnevno. E sad, ajmo vidjeti suprotnu stranu od toga. Kada imamo, na primjer, umjetnički film koji je hvaljen i priznat, koji je nagrađen, tipa There Will Be Blood,
Schindlerova lista, Tigar i zmaj, In the Mood for Love ili Persona, onda shvaćamo da ti filmovi i nisu toliko puno gledani. I rijetko ko priča o njih. I onda zbog toga padaju u zaborav. Gledajući u odnosu kako se kult fanovi odnose prema svojim filmovima, ova objektivno kvalitetnija frakcija ispada meh. Zašto? Zato jer nema following. Nema following. To određuje je li taj film dobar, popularan, velik, prihvaćen i tako dalje.